Metamor, Svetine, Metamor, Svetine, Metamor, Svetine, Vivo, lopove, Metamor, Svetine, Vivo, lopove. Brat koji je došao čak iz Nikšića da se obrati. Srećan ovaj... Pioniri. Što ne vodi se krug, Dedejića da postave poglavara sa Milarkom i sa žezlom da krunišu pred oltarom. Ovo mogu samo oni crnogorski nevjernici srpskoj crkvi i narodu i Nilovi podanici. Zar je malo što uzeše od naroda Zemljice i Kosovo što predaše srpskom roda izdajnici. Sudit će i srpski narod za sramotna njena djela, jer pravda je svakom svoje po zasluzi donijela. Na Božje su udarili, na njih teški grijeh pao, teško onom do vijeka koje je zbogom ratovao. Prokletstvo je na njih palo, našeg srpstva cijeloga, ko od toga da ih spasi ni Bog sam i ne bi mogao. Šta bi danas Njegoš reka, sa Lovčena visokoga, šta se ovo srpkom radi, šta je ovo radi Boga? Zar mi tako srpsko strada, kojem svoja stvori djela, zar je to vlast crnogorska moje srpstvu donio? Rekao bi makar neku i u vijencu koje stoje, ostavite vi na miru, ponosi to srpstvo moje. I sad nekolike misli Njegoševe upućene kao poruke vlasti crnogorskoj. Što se crnim zadoji đavolom, obešta se njemu do vijeka. Tako li se služi otačastvu, tako li se cijeni poštenje. Kome zakon u topuzu leži, tako smrde nečovještvo. Hvala. Crna Gora i Srbija, to je jedna familija. Crna Gora i Srbija, to je jedna familija. Oj, drugarice se stavio, kada se stavio djevicu si, brati, znaš šta riča za ovo, vidje, kada sam im predstavim što ti je sastavno, brati, na ričku kolektivu. Kupili smo se večeras da pružimo podršku našoj braći i sestri u Crnoj Gori. Pre svega mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj, partijama Budimljansko-Nikšićkoj, Mileševskoj i Zakonsko-Hercegovačkoj, našim episkopima Visokopreosvećenom Amfilohiju, vladikama Joanikiju, Dimitriju i Atanasiju. Kao što i sami znate, izrod Miloj Đukaj je dao na predlog i izglasao zakon o slobodi veroispovesti. Taj zakon je direktno uperen protiv Srpske pravoslavne crkve i svih naših svetinja. Žele da nam oduzmu naše crkve i manastiri i od njih naprave svoje, u koje će vršiti nekakve službe, neke svoje izmišljene vere, neke crnogorske pravoslavne crkve, nepriznate od svih pravoslavnih mitropolija u svetu, koje je jedino priznao Vatikan. Ovo ne smemo lako da ispustimo, braćo Srbi i sestre Srpkinje. Ako ovo ispustimo,
Dobit ćemo Kosovsku pravoslavnu crkvu, zatim Vojvođansku pravoslavnu crkvu i onda više nemamo nikakve šanse da progovorimo više Kosovo i sve ostale naše srpske zemlje. Kao što rekoh, ovo ne sme da se ispusti olako i ako treba branit ćemo svetinje i životinje. Ako im prođe zakon, a neće proći, sigurno. Zato trebamo da se ujedinimo protiv ovog zla koje se obrušilo na Srbiju. Kroz vekove smo imali mnogo teške periode, ali ovaj u kome smo sada i koji sledi nikad nije bio teži. Da li da spominjem politiku ili ne, pitao sam se, neću ni sada. Crkva je sveto mesto u kojoj pobeđuje ljubav i istina. I ovdje nije mesto politici. Ovo treba da nam bude mesto stalnog okupljanja i sabor na kome ćemo rešavati probleme. Sada imamo problem koji svi moramo da rešimo zajedničkim silama. Vera u Gospoda nas je održala kroz vekove i moramo da joj se vratimo. Problem zagađenja, problem migranata je ne toliko mali koliko je problem među nama samima. Otuđili smo se svi jedni od drugih, otuđili smo se od naših svetinja. I zato praštajte, jer se naša vera zasniva na praštanju. A ovo ovde neka nam bude mesto gde ćemo se u zdravlju i veselju okupljati, gde ćemo u jednom dahu izgovarati Oče naš, gde ćemo rešavati svaki problem koji god nas zadesi, jer drugu zemlju nemamo sem ove. U duhu akcije koje smo pokrenuli sa braćom iz Nikšića želim da pozdravim i pozovem sledeća 3 grada. I to je da se javi Trebinje, Zvornik i grad koji me posebno pogodio što se nije oglasio zato što je najveći srpski grad posle Čikaga, a to je Beč. I zato neka se javi Beč. I za kraj, braćo i sestre, kad mogu braća dole u Crnoj Gori zbog svetinja 2 puta nedeljno da se okupljaju, možemo i mi 2 puta mesečno. Ne damo svetinje. Sad bih pozvao brata Vladimira Pavlovića u udruženju Stari Ras.